Kau. Duduk kat tengah. Macchiato. Stay in the game, make your name. Macchiato. Stay in the game, make your name. Minion apa tak support Minion? Minion tak support lagi sekali. Kuat sikit. Okay, macchiato. Stay in the game, make your name. Alright, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada grup Macchiato nak bincangkan tentang interaksi antara hidupan. Okay, apa interaksi antara hidupan? Apa benda itu? Maksud dia perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara spesies untuk mendapatkan keperluan asas. Okey, siapa yang ada dekat dalam interaksi antara hidupan ni? Ada dua, interspesies dengan intraspesies. Interspesies ni basically maksud dia macam antara spesies yang berlainan. So kalau intra, dia spesies yang sama. Contoh dia nak kawasan, air, makanan dan pasangan. Tapi kalau inter, dia tak ada pasangan sebab berlainan kan spesies. So saya akan serahkan bab simbiosis kepada Ishraf. Alright. Apa itu simbiosis? Dia pada dah ada tiga. Mutualism, commensalism and parasitism. Okay, Ishraq, kuat sikit Ishraq. Mutualism is when both parties get something out of the relationship. Like Contoh, example. example is like a sparrow and a bull. The sparrow would land on the bull eating its ticks on inside its fur, while the bull can get rid of the ticks that makes it itchy. So they both earn something in the end. Commensalism is when only one party gets something from the relationship. An example of this is Ishraq, pandang kawan-kawan tak nampak awak cakap. It's okay, you can speak English. Okay, speak louder. so for commensalism it's when only one party gets something from the relationship. An example of this is sharks and Ikan remora. Remora fish. remora fish. The remora would stick near the shark and eat whatever it ate before. So basically clean up after the shark. But the shark wouldn't get into it. In some rare cases they actually eat the remora fish. For parasitism, only one party gets something from the other, while the other suffers because of the relationship. So basically it's a relationship the other one doesn't want to partake in, but it's forced in, such as parasitic worms or anything that tries to lay eggs inside the shells or anything. Alright. Okay, thank you. Is that it? Itu je. Okay. Tanya? Sekejap, sabar. Oh, Dia ada. Okay, tanya sekejap. soalan. Oh, jap. Lagi cikgu terang dia ni Ayu. Okay. Okay, nota yang bagus, jelas dan cantik tapi kecil. Okay. Interspesies apa? Lepas tu ni siapa, kenapa kat situ? Siapa yang ada dekat dalam interaksi antara hidupan. So dia ada interspesies dengan intraspesies. Oh, okay, kenapa dia ni je ada arrow, ini tak ada arrow? Lupa. Terlupa. Dia terlalu fokus kat kecantikan. Sampai terlupa Okay. So kena ada arrow lah. Macam tu lah. Okay. Oh, siapa yang ada interaksi antara hidupan? Siapa yang ada dalam tu. Okay, apa interspesies, apa intraspesies. Okay, very good. So itu ialah apa? Apa-apa? Apakah maksud interaksi antara hidupan? Alright. Atau nak lebih jelas, letak kata kunci soalan ni dekat atas arrow. Siapa yang ada interaksi antara hidupan? Okay. Ini apakah interaksi antara hidupan? Okay. So lagi jelas letak dekat arrow lah. Tapi kena nampak flow tu. Simbiosis tu bawa interspesies ke intra? Dua-dua. Is it? Simbiosis. Simbiosis dua-dua.
Simbiosis adalah interaksi antara dua spesies berbeza yang hidup bersama. Kan? Itu nota yang korang dapat kan? Betul. Jadi dia interspesies ke intra? Inter. Nama pun interaksi. Tak ada interaksi, ada intra dan intra. Tapi inter adalah simbiosis adalah inter. Inter. Okey. Jadi sepatutnya simbiosis tu arrow dia dari mana? Arrow dia daripada inter. Yes. So sepatutnya flow dia macam tu lah. Bila flow dia macam tu lagi jelas. Okay? Alright. Okay, boleh tutup. Dan Adam boleh bagi soalan yang ditunggu-tunggu. Mana menutup dia? Balikkan. Kita boleh bagi